krata bia baba behwim akyerem se oman yesikasem ne fa ba bi won mo a International Monetary Fund IMF won mo adwayi papa na adwa o madwane se ye dollar ya ene ye boye ho ensamrane na ye bo ho hire se agina yie no aban eyi sika nye kuma ena wodi asoso dollar no asena na ase amana kwakwa wie safe dollar na ase nanim abanyam enso ukonkrata mu a enye saa ena etie ankasa na no nam so ma Bank of Ghana sesei wo mo ehwe se sika won mu yi ede eboa dollar no won ba behwan so afi emre kakra aka no na no na manfo ahyase ebo mo hene sei ekobasa ahwa na dollar yi saba betresi di konso ma ho nsankae no akwakoyi bibie ho yera kodjo ponkroma eye kanesoafo a na ohwede uboso kanesoafo na ohwe adansie ene enwuma ensem so ena ene ukwa omman mra so bia onim se wono na esi omanfo wo ofo ase ayerebi anamu na abedwako risk asem so no wono ne domkuma no won ba nani e wo saa abedwako no so ye ni eye saa enkomo yi kakra nsanse wobo wa afa ho se enuoma na ekoso fa dollar no ho no na ise da nyina yi so ase katasumu mu aso kakra bi ntie ne ye ya abai se no obeka fa ho honorable Kodjo Ponkroma ye mwadwo na say adom ne experience nti ye ho ye na so onyankopon adom tie tinkwam ye da twede ampo nyankopon ase me kai pa se mere bi nkomodiem na wo de hwim se dollar ya se ase de yakana team fomu a sidi atra ne so yi ho nhyehyɛ no ase nyina so no nhyɛ nye papa bi ene ne IMF volume de behwim aba to dwase Bank of Ghana behwe na emwa a wo de so dollar na se no wate so minim se wate sa asem na wate so a de ewomu ene de wo ka fa ho no pamintia wetiafo na minkyere bibi kakra de ma ye ka sa ba ebusumi mienu ne fa besen kon se ye hunu se de aban ne ye no ye se 2021 nhihye bi MPP aban de bae a Ghana nkasa ye to gold na ya ton ama Ghana nya ama no ni sika no ye fe no gold purchase program no ye fi ase no asa de awadi ebro eche kakra nsa na eso aba na eso apa no aba na eba no instead say aban no de se sika no ebesisi Ghana foto na Ghana sika sama pejare de awoye no se odi sika no odi sum dollar no ekofom sanso pese amanfo boje ne so se yesika se mwegine yi na eno na ma ye bo aban ne kokko in fact that time no boso mi ensa na di kan no na aban no a spend $1.4 billion every dollar yenye free gold purchase program no mo abai kan o se enye no kre by June na media review by next kana kwa do almost $4 billion temiyo $4 billion I no mo de assume Ghana Cedi no ama ase dollar na ho de pagya so esika no de assume no tena omo yi omo se free so pe obo se dollar na se pagya bio eno ye kan o twa da pa so pa ye ya ena ene IMF for hwe nkrata mu no mo de aba abonten se de aban ni ye ni no ba ko ni se o de ye dollar reserves no de sum Cedi no eno ntina ama se dollar na ho de pagya nanso eti said dia wodo wonsa ahum anawde apia ade ntumi mmem nkɔhyenhyia wonya yi wonsa pɛ ebesan epagya abasubim tie no na IMF no World Bank ebo aban kokose untumi nkoso nye ne saa enti boni frɛ no regulatory framework say for regulatory framework for interventions numra ti eda edi na afi aban ntumi nye ne saa bebre no so wahwa na wɔtwe mienu ni a free 10 akodu 10.4 akodu 10.6 and then number say number 10.9 and no na ama dia air corners and wuhunu no ye kan sa wie ni asan so akira ban kwan a so pese ye so dollar no mu yi pa no kremu a e wo se e fa so na so aba ma kana fo nyina ti de besra ban ni say artificial de na no ye na se say I me for ati omoto a omu yi omunsa nti atata ihwan no eno de unyai na dia efa emra kwan so anka se wo so ye no eno de den sa ban be ye but en na wo so ye omfa sa kwan no so ye ne ntumi ma Ghana Cedi na ho de enyina kwan pa so a ebe so aba mo bia
Kwampano nkane de he ebi ni se ye de eniema kwa ama no ne koton a e wo se aban emehia no no te dollar ebenya ye friend foreign exchange earnings no ni na besa ba Ghana na ba be Ghana dollar ni ho empempi no letters of credit requirements was exporters no retire emma empempi no so bon se banks no so no omo accounts wa brochira e friend nostro accounts e ho na dollar ni kogumu a e wo se ba bebre ho a emma na aka ho na o ya ban na o ka se wo be ka o se so make sure say banks and exporters no be saa omno be ko because on person mu keep dollar no wo be unpopular kakra but no need there was a way as a buying wo do na be see form no make sure say and no be adwuma wo me no ye adwuma $1 ni be available on the market e wo Ghana ha say and 2 the price na be pe enko ye say wo price bi so ye ko bank a ye nya na mom ye ko abochi ho a ye benya ndu se ne de akoyi wo kan ye say rate ne ye 10 nso ko bank a wunya ade so ko abochi ho bank na ti ho nti no na ya sra ban se o ma nukuredie ni nya adwuma na LOC requirement any nostro accounts no on stimu na banks no any exporters no mo comply na dollar na bagana supply ni be improve na ho ankohia sa ban ebeye massive interventions ye ko IMF ni na ne 3 billion and na ban a spend be 4 billion say or the pia dollar na ba 10 o by the time sa sika no be san obeyi ni nsa no say dollar ni san pija bioma it is a 4 billion ya shina sebe nya ado sebe bru yentumi amfa nya japade bia o Ghana ha ye be hu say $4 billion we no ye di si we ana de ye kwan ne pokwa se kwan yi menyi ni se bedu $1 billion but ya shi $4 billion say the pia dollar na ba 10 mankofo abansem amai eno na se se ye koda e bia ban etwe ne nsa se fi ase pija na ya hwe yi a ye be wie no na ya shi be 6 or 8 billion but ye nye japade ba ku bi e betumi de akere se ska we see ne de ye betumi aka ne se ye de se ska ni pia dollar no ma no ba fo mankofo bo nse ma ban be ye bosumi 9 pe na sebe ne nsunsuanso a ayenka edum no ewo hemfa tie no ntina ye bo aban kokko no kodo me fa unsi na nkomo we dia afi na hyase e dia ebedi akwanimu na afi ye duedue mu ahwe se dia okay se sa na tie dia aban yi ne nsa na se dollar yi saba be pagya o me dia mintumi nhye nkombone but ade a yehu ye na ye kan na aban twa ya dapa no e bia kwasi kokko be kan ne de se de obi age atum na eno na aban afi aban etwe ne nsa no ade na start pagya biom no ye be stress enye so obetwe ne nsa keke emom de din no be ma ne no medu anyo de din wo sa ban ye exporters no be complain banks no be complain be na wo sa ban ye betumi ma yenya sustainable appreciation currency and as a sustainable level of currency no eno na wo sa ban hwe no ye nyampo se be gina na ntin kwanka gina ye so anya ne sa na o ka se obeya danko daada do e die ni bia e da obeyi ni nsape ube se a start AY3k3 yera kwajo oponkroma na otese ye ne no edi enkomono no na ene wokọ abedwafie o memra hwedwafie a oye pani a wogina mu besikasemu a abusuafo asemaba me no ka say die Bank of Ghana cut dollar intervention after IMF concern obeka se na nse beka kire o say IMF abaka kire say dollar na ye hu say na ejina 10 cedi no enye send this na ye bibio na emom no omo intervene like omo share more dollars into the system intervene in the forex and into no ka kire o say masa dem ye no munjai na munjai amama economy no ebe say Ghana for bet no na IMF timi kire de yenye na NDC for no IMF ye wan na be wo akwa IMF a wo share IMF asio na IMF ne ka kire o say ya de a wo di no be ewe me no ka say Bank of Ghana akati of a dollar intervention omo kire say o ma anye de IMF kana ya nhwe asem ebesi ye kire wo say amambuo no nya propaganda na edibu a fact in the edibu we know so your propaganda IMF be abedin wa be you to no ka say there Bank of Ghana akati of a dollar intervention after IMF concern